Ато зонасындaki күн штабта ишгалчы ордуларның тарафындан açılған 94 атышны кайд еткенлер. Буна бақмадан Украина аскерлері арасында телеф yok. Боевиклер сынырлав йолығы бойынша атеш ача. Амма Донецк вилиятының женюбынде вазия да бетердір. Эсас сыджақ нокта Широкинадыр. Анда уджеретлі аскерлер Минатыжы, танк Веград П тәртибатларыны ишлетті. Горловка узерінде де вазиета пансыздан кергенлешті. Анда Русия күчлері топларыны куллана. Авдеевка живарында да фаал арби әрекетлер юз бере. Ишгалжилер Минатыжы танкларны ишлеті. Атышлар геже күндіз алып барыла. Пик противостояния. 16 ve 17 saatler arasında karşılıkının en kergin noktası kaydedilgen. Boyvikler bir arada birkaç imayı sınırlarımızga ateş açkan edi. Düşmanın aletleri Nevbeteki Sefer Avdiivka'nın eski kısmında yerleşken mesken evge tuştu. Pensionerlerinin evi ücretli askerlerinin tarafından endi 4. kere atışka uğradı. Minalardan açılgan ateşten sebep evinin damı bozulgan. Kimse zarar görmedi.